Bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki ya 28 ukwezi kwa gatatu 2026. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru tugiye kwibandaho. Uwahoze ari Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda kuri guverinoma ya mbere Anastase Gasana aravuga ko Perezida Paul Kagame arambiranye mu gukina ikinamico. Ati Kagame mu gucurika abene igihugu n'amahanga akomeje kubikora cyane. Turababwira kandi ko bidasubirwaho ubumwe bw'Iburayi bwashishurije leta y'u Rwanda ko butazongera kubaha amafaranga ajya muri Mozambique. Ni mu gihe Minisitiri Nduhungirehe y'Ububanyi n'Amahanga yari amaze igihe ateguje ko nibatabaha amafaranga bazavayo kandi atari bo bafite igihombo gusa. Naho Joseph Hakuzumuremyi umunyamakuru akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango TV avuga ko abantu bose mu nama perezida agira bahabwa mikoro bakabaza ibibazo baba bateguye kandi bahawe n'ibibazo baza kubaza. Ibije mu gihe controle ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame ikomeje gufata indi ntera aho benshi bamushinja igitugu no kugenzura bikabije abaturage. Naho Magayane ngo yaba yari umukozi w'ubutasi bwa FPR Inkotanyi naguze zikaba ari ikinya abacurabwenge ba FPR bakubise mu maso abayihunze ngo bakomeze bizere ko ibintu bizageraho bikamera neza cyane ntacyo babikozeho muri ya mayeri 400 y'Inkotanyi. Umuryango Human Rights Foundation, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Amerika wagize n'uruhare mu buvugizi bwo gufunguza Paul Rusesabagina uramagana icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyemeza gukomeza gufunga Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Avuga ko Perezida w'u Rwanda akomeje gukoresha inkiko mu rukiko rw'ikirenga mu kwikiza abatavuga mu butegetsi nabo ndetse no kubacecekesha. Naho mu mahanga Macky Sall yakamye ikimasa bwo yifuzaga kuba umukandida mu kuyobora umuryango w'abibumbye. Uyu yabaye perezida wa Senegal ariko mu gihe cye yatoteje opposition n'abatavuga n'umutegetsi kugeza afunze uwari perezida w'ubu ndetse na minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Ibi byatumye Macky Sall Senegal igihugu cye kitamushyigikira bityo bikaba binavuga ko cyakanguriye n'ibindi kumwanga. Ibihugu bisaga nk'umunyari byose bivuga ko bitamushaka. Bahaye ikaze mu makuru yacu kuri No Lie Talk Show aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Kora share, subscribe na like kugira ngo utere inkunga itangazamakuru ryigenga kandi ritabogamye. Anastase Gasana wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse akaba yarahagarariye u Rwanda muri Arusha avuga ko ikinamico ya Perezida Paul Kagame irambiranye. Aragira ati Kagame mu gucurika abene igihugu n'amahanga. Kagame biri yavuga ngo imbere y'ibifobagane bye nibyo aba yivugisha kandi nabariya ababwira babizi babiziranyeho. Nabyo ni politike FPR Inkotanyi yo gucurika abene igihugu n'amahanga. U Rwanda rwa FPR Inkotanyi rutegekerwa ahantu hatatu kandi hose hayoborwa n'umuntu umwe ari we Paul Kagame. Ahambere ayoborera ni mu biro bye, aha kabiri hakaba ari muri DMI mu butasi bwa gisirikare na gisivili yavuyeho ku izina ariko gusa ni muzibeshye kwitakiriho iriho. Ngaha gatatu Perezida Kagame ayoborera ategekera ni muri headquarters za FPR Inkotanyi mu bunyamabanga bwa FPR Inkotanyi. Naho ngahandi hose muri za ministeri kwa minisitiri w'intebe mu nteko muri rukiko rw'ikirenga n'ahandi ngo ni hahandi bakubwira ngo banzu baze bakorera ku mabwiriza aturuka muri hamwe muri hariya hatatu hose hayoborwa na Kagame ubwe bwite. Minisitiri Anastase Gasana uyu yaje kuyabangira ingata ahunga igihugu nyuma yuko afashije FPR muri Arusha ndetse akaza kuba minisitiri wa mbere wa leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda guhera muri 1994. Kuri ubu ni professeur muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigaragara ko yabaye utavuga n'umutegetsi ndetse akaba akomeje kuvuga ibitagenda ku mbuga nkoranyambaga ze zose zikurikira. Bidasubirwaho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washishurije leta y'u Rwanda ko utazongera kubaha amafaranga ajya muri Mozambique. Ni mu gihe
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe yaramaze igihe aburira uyu muryango ko kutabaha amafaranga bizatuma batongera gusubizayo ingabo. Hashize iminsi hari amakuru avuga ko ubutumwa bw'amahoro bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique buzarangira mu kwezi kwa gatanu, ibintu bamwe bari basigaye bavuga ko ari ibihuha. Nyamara kandi ikinyamakuru Reuters kivuga ko byarangiye leta ubumwe bw'Uburayi bwafashe umwanzuro ko butazongera guha amafaranga leta y'u Rwanda, bityo bikaba bivuga ko ingabo z'u Rwanda zahita zitaha byanze bikunze. Hari abahuza ibi n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikura ingabo z'u Rwanda mu kwishyurwa muri sisiteme yo kwishyurwa n'umuryango w'abibumbye, kuko Amerika yabafatiye ibihano kandi n'umuryango w'abibumbye ubu n'inkunga nyinshi cyane ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba utakwihanganira kujya mu bibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenshi byagiye bivuga ko abahabwa mikoro mu nama Perezida wa Repubulika Paul Kagame bagiriye n'abaturage cyangwa se n'ahandi mu buryo bugaragara, ababa bateguwe ndetse bagahabwa n'ibibazo bagomba kubaza Perezida wa Repubulika. Joseph Hakozumuremyi avuga ko abantu bose mu nama Perezida agira n'abaturage cyangwa n'abayobozi bahabwa mikoro bakabaza ibibazo baba bateguwe kandi bahawe n'ibibazo baza kubaza. Ibije mu gihe kontrole ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame ikomeje gufata intera haba mu baturage ndetse n'abayobozi, ibi bigahuzwa n'igitugu cyo kudaha abaturage ubwisanzure muri rusange. Ibi bituma inzego ayobora zitinya abaturage, bityo zikaba zatinya ko hari umuturage wabaza ikibazo zidafiteho kontrole, akariyo mpamvu zitegura ndetse zigaha ibibazo zifuza ko bibazwa, akenshi babizwi ko nta kibazo biza kuziteza. Ibi kandi si byiza mu miyoborere myiza aho Leta y'u Rwanda ihora ivuga ngo umuturage ku isonga, ibi bikaba bihabanye cyane. Ni mu kiganiro Joseph Hakozumuremyi yakoreye ku Muryango TV, aho yavugaga ku nama Perezida Paul Kagame yagiranye n'abayisilamu bo mu Rwanda. Naho ubusesenguzi ku ndagu z'amagayane bukomeje gufata indi ntera. Hari abavuga ko Magayane yaba yari umukozi w'ubutasi bwa FPR Inkotanyi, bakabihuza nuko yabwiye Habyarimana ngo va ku butegetsi cyangwa se uzapfe. Indago ze ngo muri iyi ngingo zikaba ari ikinyanga abacurabwenge ba FPR bakunda gutera mu maso opposition ndetse n'abarwanya ngo bakomeze bizere ko ibintu bizahagera bigatungana nta ruhare babigizemo. Ibije mu gihe intambara itutumba hagati y'u Rwanda na Kongo, aho bivuga ko M23 yakomeje kuva mu bice bimwe ijya mu bindi mu rwego rwo kwiorganiza. Abasengurira politiki hafi bari mu Rwanda nko ku kinyamakuru mu binyamakuru bimwe na bimwe bavuga ko intambara ngo ya nyuma igomba kuba hagati ya Bukavu na Goma kugira ngo utsinze undi ahere ubwo aba ari we utegeka. Mwibutse ko ukomeje gutega amatwi amakuru ya No Lie Talk Show, aho dukubitira ikinyoma kubuye. Kora share, subscribe na like. Amakuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuryango Human Rights Foundation, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Amerika ndetse wagize uruhare mu buvugizi bwo kufunguza Paul Rusesabagina uramagana icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda cyemeza gukomeza gufunga Madame Ingabire Victoire. Bavuga ko Kagame akomeje gukoresha inkiko ndetse n'izindi nzego mu gutsikamira no kwikiza abatavuga n'umutegetsi. Bavuga ko Perezida Paul Kagame yagiye agaragaza ko afitanye ikibazo bwite na Ingabire Victoire Umuhoza, aho yavuga ngo turaza gufunga Uruvire n'ibindi. Bavuga ko amagambo ya Paul Kagame atemerera urukiko kwigenga, bityo akaba ariyo mpamvu Victoire Ingabire akomeje gufunga. Barahamagarira Perezida Paul Kagame na Leta y'u Rwanda kurekura Victoire Ingabire akongera akidegembya. Ni ibirego Leta y'u Rwanda ikunda guhakana yivuye inyuma ikavuga ko inzego zayo zigenga. Dusoreza amakuru yacu rero muri Senegal, aho Macky Sall yakamye ikimasa umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yabaye perezida wa Senegal, ariko mu gihe cye yatoteje opposition kugeza afunze perezida uyoboye Senegal ubu Bassirou Diomaye ndetse na Minisitiri w'Intebe Sonko.
uyu rero Macky Sall yifuzaga kuba secrétaire général w'umuryango w'abibumbye, dore ko ubu ibihugu bitangiye gutanga kandidatire bikaba bazatora mu kwezi gutaha. Ibihugu byinshi ariko birimo na Senegal, igihugu cye byaje kwanga kumushyigikira muri rusange. Reka mbashimire ku makuru yacu no kudutega amatwi. Uwiteka abane namwe. Amakuru yacu naho ku munsi w'ejo yandi ku isaha 12. Bye bye.